جبر بوهای بلند ای الکتریکی دکان جبو فروتنیه. بوان گوتنان عیسام پشتیگون نما دکاره فاتوره الکتریکی یا مهانه بده لدکانا خواه ترزیتی لباجار قامشلو دست بکار خود که. جی دست پیکا و مها گولانی و بوهای الکتریکی جی جنتورن لبازاران وین 24 دمجمیران روزانه کار دکن هما دقات زیده بویه. جبرویه که ولاتی و خودان دکان گلی و گازنان دکن. اسعاري ما ايرو تصليحها زي ده حصاري قطعي صينم ايرو نما مردو فيس 25 جاب صينم زبون طبعا طروني خوش بين بيكات طنكا ازبين متى 25000 قالك انا قالك يا ريكي بالا بكري ارزانتر افيا كيات دوا حقيقة خوش من دستين اتشما تمبيرا ناشغل مش دم ولدك شان دي صبيده كي نشغل عندها ريمازوت نه كاتشلو يعني مازوت نه نهم بيرج مولد كي وشازان بيرج مولد كي 25 امبير مكشانا ضربك تردد كبي 5 مليون 650 شكود وفي مرا شكود وفي مرا كازي وعاملين مرا هيباي هناك تقريبا 9 مليون ابا 8 مليون تشتك ام تكاني خو بقرن يعني بری 2 سالان دابین کرنا مازوتا خدمت جبو جنتورن الکتریکی ین بازاران هاترا وستاندن او یک جیبو سدما بوهای الکتریکی راست راست به بوهای مازوتا حر آن گویا آزاد و ورگریدان. تقريبا 8 دولار بو دبل بو 15 16 دولار يعني بري استر مقران بو بري افضل صار هاي مازوطا مدعوم استر امبيراتي سوكي قد كرنا بري بهابو نوك اي خدمي بو وكمحلات وكما اي ام ذكاري بيركات كنت حمم محلات قيصريه دنا جو رش بي بيرك درباس نابي تكييف نبي كس درباس نابي اضاءه نبي بضاعتي تنخيايا يعني اقل محل تقريبا 8 امبير 7 امبير من بيجي لازمه كي تقريبا 150 دولار يقول لك بهايا شارەداریە گەل ئاقا مشلۆ ji aliyê xwe ve te kes dike got ew di dabînkirina mazotê bi buhayekî kêmkirî ji jenetorên xizmetê yên gorojane 8 demjimêran dixebitin berdewam in. Her wiha şaredarî zêdebûna buhayê elektrîkê yên vê dawiyê bi yekkirina buhayên mazotê bi yên hikûmeta demkî ya Sûriyê ve girê dide. الإدارة عم تخدم ریڤەبەریە خۆسەر هینجی ji bo jenetorên xizmetê mazotê bi bihayekî kêmkirî dabîn dike. 8 demjimêr bi 15000 lîreyên Sûrî û ji bo 16 demjimêran 30000 lêreyên Sûrî. Bihayê jenetorên din zêde bû ji ber yekkirina bihayên mazotê bi hikûmetê re ku bû 75 sentên Amerîkî. Wekî beşek ji rêkeftina di navbera rêveberiya xweser û hikûmetê de ev yek bandoreke neyînî li ser bihayê empêran kiriye. سلبا على زيادة سعر الأمبير. Ji bilî buhayê mazotê yekkirina buhayên gumrikê li deriyê Sêmalkayê bi yên hikûmeta demkî ya Sûriyê re bûye sedema bilindbûna buhayê gelek madde û kelûpelan. Got ji Herêma Kurdistanê derbasî deverê dibûn. 16 دولار ام زين تعدل ملط جهاتيه وتعدل خديه مولد جهاتيه اب بابونا كوتشيبو بابونا مازوت جي جريداي دمجيبو وجريداي جمركاغو دركتي طبعا جمرك بو صدب صديجي اف جمركاغو دركت صدب صدي تعدل قطعاكر تعدل صناعكر تعدل زيتيكر تعدل قلك تشتاكر Di salên 2023 û 2024 de Tirkiye êrişên ezmanî li dijî cihên bînesaziyê li Herêma Rojavayê Kurdistanê pêk anîn. Got ev yek bû sedema qutbûna elektrîkê li pirraniya herêmê. Ji zêdî 2 salan ve bajarê Qamişlo bê elektrîka giştî ma. Ji ber got Tirkiye jenetorên serekeyên elektrîkê yên li bajêr dikir armanc. û xelkên bajêr neçar man got ji bo dabînkirina elektrîkê xwe bispêrin jenetoran. Îvan Hesîb, Dengê Amerîkayê, Qamişlo.